توحید هر زمان ولی تکرار کنن که باطن صدقه بر زبان اقرار کنن نعت پرنوری احمد مختار کنن جی و وصف جرباز از همه فرقار کنن که مدهای فاروق عادلی های بسار کنن وجه یاد عثمان مخلصی دیندار کنن ذکر داماد سرور ابرار کنن گرد چوستان مهامیان رهوار کنن روشنی اگرام بو زبان انجار کنن جاهلی مردان عقل و هوشیار کنن شر بچار انسان هست بینیست و نشان ناگهان آفگر امر قدرت سلطان علامتان واجه خطره ناپاکی
شادی کن واجه مات تستان وقتی شربت نوش جان کن چاری خداوند چه پیما احسانی کن طفل و نادان حضرت نوجوانی کن گوشا کنان و شربت و تانی کن آجی باشتی سازی که آئی خاطر دراهی خوش کتر واجه سازی که آئی خاطر دراهی خوش کتر چرت املاک و انجام خورشید و کمر هر چار قسمی عنصر بستان شجر انب زیتون هندی و انگور و ثمر سیر و بادام و پسته و اخروت و ثمر واجه هر رومان توب و نارنج و نیشکر پیجه و تربوز و کدو باشاب و گجر گندم و برنج و ذرت و خرماش و مٹر ارزون و جو و ماک و سهرو بیقدر واجه هشتر و گاب و گوسفند و اسب و خچر تیغه و شمشاد و تپینجه و زیبان در واجه هد و کمری و شانتر و چاهی سبزپر شارک و چرز و توتی و طاووس و دگر گوشتی 11 ماه خوری نوش کتا یک ماهی رو چک بدار و اگر دولتی هسته 10 یک کوچل یک شب برار تاگتی اگر گنده دیما کابای هم پیش بدار
बताना वो बीर अगर रब्बा जवाब रखें के गो हजार नाजा हर रोज शब नोकिन दाबकन हाँ वो मुझे दरिया से के kapta paisho ashrata washi haji washi wabakन वकीमती बले कीमती कोटो मखमलान ज़ेर जानकन वो बंदी गड़ियाला उतिलान को कहाँ मुद्रिक मानकन जान तरा चामी बांधा नहीं हबार हूँ के चंदू ये बंदा तो हबार फबर मानकन ये मतलब सोटी बोर्सादे बताया वक्त गुनवदार खां बाबा वजह बंदी वस्ती लोंगी मरखबी ज़ेने रानकन ये हमा वजह ना खातरे ना बाकी तो वता वस्ती मीर खानकन हमा चौकर के अचानक का हाँ जांदरा आता सरदरा पता ये हाल आ गई